hivi unenge mundu leu what wenanza na ngwa mundu muthei na batoneka muno enda kotini yote musikate usune we wako unde usune we wako ende qualification zietu niko na mundu leu omwana gakolokolo ndio komwana niko murra yambako kindu kilo kwenda na kuthiko na mundu hospitali lakini be mundu kwa kubi short ne tedia mundu ondo ukuona otondo mute ukwenda tedia wapi no tedia tu utuma odie tu na kama tabie wose nyanga adie tu ne Okadiende. Okadiende. Nenge yezo azioka. Okadietune. Kwani wa mana. Nenge ndo aza niwe zinyanga aditune na mana twende. Etune. Kokera za price nene mono. Etune. Etune bando maka afendi. Bavendigi. Etune okona mundu dondo wewe mundu anda kuona mwe. Akabaluka. Etune kokabingo wangeti. Tukadina kwa gate itato. Akingeti la main ya kuembelezwa karibu sana. Bengeti ile suti Bengeti B. Bengeti B B. Aya tukambiana si zinewa. Rambe. Karibu sana ukanewa visit ngeti pasi. Haya ukazioka kadi B nane acha huko ziwa maundu magu chao ne kau mandiko masia dhahabu ila ni esila wa mwakine ukakunwa yu ukonetwa olikete wapi tukaende yuwe pole kabisa karibu sana etu ni zili motatwa be mundu kalike tu ne ukune tunde kana goyo lwande ko yuku kwa ukunwa aigenda iweze kukunwa nduko no wagoyo lwande genda uomize wapi kweka kaukabo wetu ne ka clip kanini ikakatika na motatwa kukakuna okukunwa mutaliza nyuzi mweula wewe ndu ekuwa kana kaumia we guyu ewe kita kuwa bebani obwetwe emangomye bu na amika timo na maiko Mikaeli we timu yake ile kuje kwete mondo azuko bangitie jao ma ndateka mako wabo we yule ukalikaka yule ndo makaenda ukadhi etune ukaveit wetheta mundu unoda utarajia taka kutalanjia weze ne wawela okitania mwaki kwa satani okathe mundu tio hobenie liwo ulimbethe ya etune uifeint tayuwe tayune taniendete etune ngethi ayu wenwe asha ngabaluka nalilikana kundwa yundeje mbonye hayo kaliyo dunyo kethi aengitine oloko janu ne javisi mwana wansioka kalibogo aya javisi imbe ka interview ukibeti wana siana javisi